Halo guys, putar bang thulon nili YouTube channel Harbamon Pokarbi. Pini abang ke nili adi si ining karong alam thea sonda dolo, lapente alang itu mangka churu na yang deng la sonda dolo. Ane sia vlogs kali hai nili si social media lapen news hoi along ke thek dong alam. Alang li James Hanse ke Japon IPHRC Akimi lapen preexam asong tumdo. Alang li tum Dispur dampen tum kaching honai Chief Minister Himanto Biswa Sharma bhanalang tum chingki chithanam pusipu alam mangke chingki chithanam alam thebangke li karbia khai la pen dimasau arat atum ma karbiang long arat bes is karbiang long arat atum kiduk kisung alam the selang tum chingki chithanam pusipu lo la pen de alam mangke jong si ahok ahak ma chingki chithanam veklo ma tum Chief Minister nan thanun lo pulutang te litum bangke ningkarong alam the so na ni abente la so video hoi meng mane ni lita ke lang ben ningkang sam do na ma sin ni bang ni li econom cheban det la so no yo na si alang litum bang hempre ga putha alam se chingki dam lo ching thanam lo pe ya la la si non chikriyan thomjon pripente dilhi long e tum la mudi ke hai lo sa me so lam nang pali pipu ya la re se jong si ahoga hak lo blutan te litum kadok ka ve tum tami ning karong dun dunang ko labente nilihin ben mangge di pu partia bigidun polam da gali hai nilige jas dak hati si do nili kamchong da dun bom dak si do bom ke nili Facebook YouTube long stami lang pek ma nili Facebook account do ma YouTube account do la se de nili ning kang samong ma nili account chi abdu chok sonela ya si property ta abidun delo nili bangke mane ang bong si dolo mane jong si ho ha lang litum claim lo bangte majua party tum samya lang litum kham khedun nang ngelo kuyalo nili hin nili ning pen ke matha bang hen nili jong ke matha bang ke di jong si ho ha claim lo te kemisen han si claim lo po mane mana jong si akulam hilidun det ma opinion ning po dun lama pu disturb dun det pulutan te hai mane ala alang litum bang ta ki claim phanta ja kongkop det po ma aning ko son lo ko ala alang litum ma phan nang ke than ve ka tum sta me alang litum tai la puchili sai la son mu hen ten ke phai the thetat po ta ko nang pu kop lo tang de ta ke si sik sak la hai amente pu alang litum phan ki claim media phan heu jumi ta me pidun bom nang po la pente cherap tu thek tum cherap chitu nang po video sore da pidun bom nang po pel hadi asi neli lam ganing je bang ke lana ji pading de lo te video bang sami ding ra to mo de alang itu ma video sami ding o asi neli lan ning je ben si neli lam the bang re pon check po alang itu ma video bang le lam nam phina de Tante, Pini Ladakh, Netum Kewang Pen, Dispura Long, Assam Chief Minister, Dr. Himanto Biswa Sharma Phange Kachetong Long Pen, Liletum Ning Arong Parpik, Lapentum Chao Parpik, Atepima, Karbiang Long Arada to Makar E, Autonomous State, Article 244A, Ajuding Klupen Akehang, Pini Anita Long Ladet Penajok, Pini Ladakh, Forum for Hills Autonomous State Movement Atum, Nang Japon si Ladakh Songing ko Raisian Bak Asong Atum Ladakh Chief Minister Panchetong Lo Laban Chetong Pen Alang Lipen Nitum Gontay ni Anbak Nitum Lam Chingkilong Lo Chethanang Lo Autonomous State Alam Aputak Lapen Alang Lipen Jumesen Alam Nangathandu Alam La Hello Alang Tumong Naturing Ke Niltum Karbiang Long Atum Nitum Kido Kelak Arad Atum Constitution Long Kedokok Article 244A Kipi Pidet Penajok Nitum Sung Pik Lo Boy Pik Lo Palam Chitan Bensi Alang Limetang Manang Chupulo Nil Limetang Masedat Nang Chilang Dun Po Nang Bori Dun Po La Penintum Pulo Nil Duwapan Ladakh Station Long Pe Pasra La Baso Article 244A Pache Pasra Delhi Long Nang Pon Pinang G Polang Lepan Chunilo La Pensoni Bangke Prap Jin Ben La Bangso Article 244A Mane Autonomous State Alama Putak Three-party talks. Assam government, India government, lapen forum and hin pen. Nil tuma pan la bang so talk pe donang yi pulang pan chuning rilo lapen alang li nang thaklo la so bangke chiklo joni yon thoma hilote Delhi along la bang so three-party talk bangke alang li dak pe do vekpo pahang vekpo lapen hala so hut nil tuma koi selam chuing tulang
lo epak barang pidun jima pulo la selang pulo lo kalilo nili methang masi la so tripartite toka hoseta nangli tu empat hadak nili lam pensi alang lipaklar det po declare det po jela tu autonomous state pinon pula bang solam alang lihin pen nang pudun det po puan sin tu panang cicak delo la sini tum ningarong pek la si Karbiang Long east la pen west la pen dimasa panta la hello birta ke meni tum pigang tunga bangke il tu autonomous state ke hang itum non long fake po si kroilo la pen non Karbiang Long do anaratum same political parties same students same apes body tum setame nang itum lapang so a forum along nang chirap tang kito dun pen lapang so to no set kapelong dia phat na tum phan trilo pini same il tum ching hon ne Karbi Arecho setame dak il tum long nang dodun lo alang li methang aphan dak asama chief minister seta lapuan sening kacing samlo alang li dung pangnipon lunasi alang li phan same palam sopen thanlo jenang tuma kehang akemang nang papleng pi vek popusi alang li phan same dak nang cicak dulo ni tum ningarong piklo lapendak pinikewang ni tum ongdung dadak Karbi lameta me itado dapen Karbi Cultural Society itado KSA itado KNC itado lapen AGP itado lasong those UPDS Ex Welfare Society itado KYS atum itado lapen Labor Union itado lasong those do pik asong dak pini tum chetong ni tum ke HLC lo lapen HLC Women Committee amithang itado KNC itado la se tum ningarong pik pen se pini Karbiang Long la pen di bahasa radapan di tum la lo berita ke mi pang tungam bage ke klo yani yon thoma pilote di tum central government state government pen Delhi di tum chetong namlong po cingkilong po la pen autonomous state kapelong pada perang ye phasin di tum pen bori lo tum Karbiang Long kar i atau ding tui pen tum kemang yang prek utha ko la si tum pini dak tum jam sang se pen ke Japon tilo bai si asong ro lang tum Japon pe bai tum kasing hon itu masiem pe Japon si dai tu asam chief minister long hai buta pe ching kilo la pe lang mu ke thana teng lo pu james ke hai ke thana teng si ni digi tu asam lo si ni se lo ni dak chief minister sta me alang klar sapen ba ning miet pen so ta ba ke central government sta me tang sing pipon pu si pu chak lo si kon thom pribat pu si tu lo lagi ni methang mata dulu lo apa ni rompik lo so nang chak long la pen kon tahi ni thom da tum kasing ki la bang ke ko ri pi ki ong pen ang to na lam pu thak kar ning long ki sung pu thak sta me ching ki pon long lo la hai ba ka me si ning rom pa lo যে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমাচা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাইজৰ কাৰণে আমি আজি সুখবৰটো আজি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমি ফৰাম ফৰ হিল অটোনমাছ ষ্টেট মুভমেণ্ট তথা 21টা সংগঠনে দল সংগঠন আমি নেতৃবৃন্দসকল আমি আহিছোঁ যে ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যে 2 ঘণ্টা জুৰি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যোৱা 5টা দশক ধৰি কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমাচা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আমি 244 আৰ্টিকল তথা অটোনমাছ ষ্টেটৰ যি দাবী লৈ আমি সকলো দল সংগঠনে গণ আন্দোলন যি সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিছে সঁচাকৈ আজি যিটো আমি পাইছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে তেখেতৰ নেতৃত্বত তথা মুখ্য বাহিৰ সদস্য তুলিৰাম মহাদেৱে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত আজি ইয়াত বৈঠক বহিছে দিছপুৰত এটা জনভৱনত আমি সঁচাকৈ তেখেতে এচুৰেঞ্চ এটা দিছে যে আজি 2-3 মাহৰ ভিতৰত অতি শীঘ্ৰে যাতে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত যাতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় 244 ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে তথা অটোনমাছ ষ্টেটৰ কাৰণে সঁচাকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই ডিছকাশ্যনত ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ হয়তো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজক কি ক'ব আপুনি ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল দল সংগঠনে বা যিসকল ৰাইজে আজিলৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যে আমি ফৰামত সকলোৱে যুক্ত হৈ ইউনাইটেডলি আমি ফাইট কৰিবলৈ এটা ছিংগুল ভইচ যাব লাগিব অটোনমাছ ষ্টেটৰ বাবে সেইটো আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক তথা ডিমা হাছাও ৰাইজক এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে দল সংগঠনে সকলো ৰাইজে ব্যক্তিসকলে যাতে তেওঁলোকে আগুৱাই আহে Ngarong piglo dak dispura rong suti mate headquarter long lang pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Phan chingki chetong long lo porphai kre hini pen chingwai si non porphai hini an lo jo ghomta hini an chingwai chingki lo ason Karbiang akhayang bong hata kenang ji ason mun an si chingki chingwai lo pen ke hai forum lo ke hai James Hanse lapen Peter Tiso lapen Johnson Be ke hai Pechenglok Premson Be Pechenglok Karbi Richu Pechenglok KSA
KLA KCS เป็นเชงล็อกนี่จุ่ม KKC แล้วเป็นกับเปรกดาหำพังมาส่งเป็นอันนี่ก็อะไรซีนี่อันดูดิมาสอบเป็นเชงล็อกซีปีนี้กับจิงกี้เชงไว้แต่งก็เตนี่อารมณ์ปีกล็อกนี่ตุ่มอานามานี่ทีริมกระรำเป็นดาบดับแต่ไม่อาหิวจุ่มไม่ห่างแล้วสอดแต่งเป็นซีปีนี้จิงกี้เชงไว้อันแค่จอกโลแล้วเป็นเจ็ดตอนโลจิงกี้ท่านแต่หลายเดือนนี่การเดียร์ครับเป็นเงี้ย Takardom Karbianglong pinige nitum dak dispura long pen isi Karbianglong arar fan birta mesen nang wan pilong lo lake akaprekali ilitum arjiding klui pen article 244A pachun nang jipu ake mang pen nitum dak pini Assam Chief Minister la pen dak secretary atum pen nitum secretary atum pen nitum chingwai ponlong lo la pen Assam Chief Minister litum pan lam chak nang chipilo chekloyoni mate chekloyon thomang bong central government pen la pen dak state government la pen nitum forum a leader abitung atum pen hadak central government along si hadak meeting na arrange people polo la si alang li si tame hal bang so meeting along nang kudun dak bo je latum ke hangar jiding piklo hemprek ke la si latum pan pimelo sar Assam pen ke thang objection avelo pusi alang li tame hal bang so tok salong ke nang kudun dak po pusi pini nitum ongdung rada thengno itum karbi recho thengno si tame ningje pon dak lo la si tum ning sam piklo la si non itum karbi ang long rada pan ka chuning rekang tungo bang ke la lo forum hoi pen ke je itum ning isi donang po ning isi pen itum chesong kon thulu pote anso se la bang so tok si tame aja kong ke thetuji pusi nitum matha pon la si nitum chuning ri lo nang charap dun thekhe organization atum do kok ta hai nang tong dun thekhe organization atum do kok ta hai la si nang li tum si tame wangi gon dak party jipu nang ne dhorom jipu nang ne itum khai jipu nang ne Karbi Anglong East West Dimasau ke do an ke litum united li litum chingrum nang united li litum claim nang lapen labang so united li pen claim lo polo tang te tum chun vek ko pusin ni dak dispur Chief Minister block athengno pensin ni Karbi Anglong ara phan pachini la pen chuning ripon lo kardom pini ni litum forum pen labang so ke bor i pen ni litum pini dak Chief Minister pen ke chingwai long litum ning sampik lo la si akrang sinili Karbi Anglong Autonomous Council la CM alang sa may pinaan nang acerap ng Chitudun labang so join ni si pini ni litum na dak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang li pen ni litum ariding klui labang so Karbi Anglong and Hills labang so Autonomous State Government labang so kachihang ni litum pini isi ang deng nang kili labang ni litum katok be sa men ningarong lo lapen ke ni litum koramahin pen demands ke wan anabang ke alang li deng pamelo ning samlo pusipulo lapen ke ni litum mahin ban kipupon trapatai tok central government long nang pon nang ji pula so demand sa medolo si alang li within 2 months ang bong nang pon po si alang li nang chichak lo la si ningarong piglo alang li tumpan li tumahin pen li hin ben sa me churu par piglo hapen ke Karbi Anglong arat kaddo ko be tum an sitame la non ni tum forum kaddo ko be la bang suke claim pon na long kaddo ko be sa me jakong horang bidi sure la bang so nang ipidunji la bang so a voice sivet ili tum akemang pen ke pachun je pan sikat dok we pan sa menelihin pen chu madan chuning rilo pen ke plan walo nilam ke pini ningarong pigarni pipon ma pini ke 11 July 2025 Arni Ladak Chief Ministers a block a building along conference room along Ladak Recho pen chenglok Ladak song do an pen chenglok political song pen chenglok Ladak pini Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaching kilong laki Arnama Hirzumilo la pen ilitung kaching honai aki hai sir Dr. Tuliram Ronghang sir alangli ta aning ke hang Karbiarat inglong akai hempreg nang jipu labang so akimang piniarni kado kawedak ninga rong pendak kachetong long laki ining sampig lo la pen ke ahok pet lo ilitum probjin pen non Cheklo Johnny on top labang so angbong si litumpan Cheklo Johnny angbong si tumhan Delhi long aladak nang hangko amit hang masi Dr. Himanta Biswa Sarma masi neta nang tumhan full support po si Chipulo lapen ke Delhi damlong daprang po kasi kado kawi tum si tami Forum for Hills Autonomous State Movement along kado kawita wang ikpet lo nang lapen ilitum hemprek si ginangji Article 244A Autonomous State laki long standing demand ilitum laki long wait po Arnama Hirzume Radha Hirzume itum kado kawita itum chunlo pusining arong Chipilo lasika do kawi phanta kurwang tu lapen ning isi dolo na
educate, agitate, and organize Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Alang li ke drafting ka constitution along, alang li ka chairperson lo, la si Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Lokit hek then sakuri pan le ke mangchon nang jikali. Ilitum asumar rat dead upon long rilong pat kachirai kom jang pan ham break ilitum long nang ji punte rat pangrum tek nang ji agitate lapen ke organize nang ji kardong